Ebi byona byagambwe rizuba umurukiko rw'abakurisitaayo kurwo muri district ya Sheema aho uburisa bwajweceza abakurisitaayo kandi urukiko rwakorerwa hakanisa ya Emmanuel Church of Uganda Kabwohe. Aba bahinguze ibintu bina obutagaruka kutwara ebicwero Bweranyangi okutwara Bishop Johnson Twino mujuno mukoti obutekereze kiragiro cyona okuraga Bweranyangi ecyo kubazibera gukora enciko hamwe na no kurundana sente. Ahabu kuba abanyabwoba tibarizambuka amabumiko kandi ukakigamba ki wagira utuma umutware kuza kutandika ikintu nagira needs, time is vision, time is plan divided by problems equals development. Nambweni Sheema ginija kutunguka yaba tuhoya takiro esente ezukurwa mu kanisa omu makanisa ga Sheema ntiza kuzikwata abo kwa mani ga Sheema kimwe ekibata kwenda kurekurira Sheema ngo itungo burebereze nesente zukuruga Sheema nona nimbashaba ngo tureke kutina nyonyo mowa yokoriri tafara abantu twire sente turukurwanira ayuanda amazima agaruko omukikuru omukamwana akabayine sente n'umutabani abi umukozi wa government kubagire kubahereza amahiga gabo omukikuru yaguma nahijimo atkubar kugenda ubwo mukazi bamuhereza amahiga omugazi na neja maburwa mukaga neja kumburira yajara ko mukamwana bataka muhereza amahiga kushuba genzi bamugambire ngwentunga nibo utizirize koma ahubwo kubo wayima mukamwana wawe amahiga. Abakurisitaayo bagaruka bahinguzo kuzo mu makanisa gona okubuzenjeri ya Central Ankole Diocese. Mbwe ntatwargaho kazo mu university ukagire wari weza kutugamira na kakagenda cyasa kuyiha emyaka mukaga ina kamazira shana narabumbikire ho wayengera hari tine bintu byamane byongira nindurwe mitaka mbwe ninjya bari batena mbwe bayezere Diocese na university ya Bukegereta obu sente zitukusiba ntushomba twohereza kurya tuzukoze sa gukora university yitwa mbwena tumuhera kandi mbwena hanaho naza kumuheza mbyaje ngagira turebe baraherwa rero sabareza gireke ajigano ho ninga jana rero hatukuturaheza atau taking a step and give. Enyuma ho Bishop Twino mujuni obwaro kushabira hakanisa ya St Peter's Catholic Church of Uganda erukushango mu busabadikono bwa masheruka umuri Sheema akahabura abantu ba Sheema abarukushabo burebereza ngo burucumwe cine ngendererwaho abakwenda abashabira kugira uburebezi. That is fine. Yoka Bishop ekinkwenda ati ekinkwenda no kugira ngo store umuhanda kugira ugurupta ugurugo hatagira umuntu wakubeha mujye rusentire umujuri kabisha kutakwenda ngo Sheema gira uburebezi def kuno yakushakira kityo okushaka kutagumiza kafuta musino ogwa kagendo misho yabaho bahabuzi ahacino korwa ubureberezi nubuzakora Bweranyangi rwagaira ngo bibeho nuburabankahi omusenoti tarho hand ibikuza Kampala bikujya kintu we forget Bweranyangi aho muzo muhanda gurugo mukora mureberezo wanyu no kuhabura kwe Bweranyangi tuza kuraba tukaraba mukoti tukaraba president tarho handi. I can tell you in the name of Jesus Christ. Ebigambe ebi bikasiga bamwe omu bikonje bya Sheema okubugana Bishop Twino mujuni na no kumushabe kiganyiro byone bikuza kukurwa muri Sheema abikwatire no bureberezi bwabo bwe kushaba birabe umuciko ze kanisa umwango kuraba umbantu abakurisitaayo ayayenda kagambe cyakwenda nayayenda keto urukiko rwakwenda utari mu mitendera ye kanisa. Amakuru agagasha kwa Michael atwakire.